ekikorwa eki kibireho hihi n'amakaga athakazoora oryomwe omubesimbireho kwayahayanira okukwata ebendera ya NRM aha bwa Ruhinda South. Abakugubije bakorogwa nibazagumizamu bakikuratirire ku isobo turatungo kozireki okozireki nyenda kubasha babanyamitoma tuliyo tureke kwiciririza mu bintu bitari gukora twayemerera ansi umukono gwa wagukora Ruhanga w'Isirayeli abo kwa mukamarahanga nitwenda ngo muntu okozire kintu eki mukamarahanga tata kusura mwana wa Ruhanga buri hindi kuteka umukono gwawe n'abanyanyemeri n'abanya mukamarahanga w'Isirayeli. Ekikorwa ky'eshanduuko egyo abataka bacegekerire omwe abantu batano abesimbere hata barite eshanduuko bagitaha bakirize 22 bazito mu rubazu nguruhinda South tekateke ngu ogwe nyanza niye kozire ekyo. Bamunagiire eshanduuko ashabire RDC hamwe na polisi okucondoza okureba ngo batunga bina zaba. Nishaba polisi ekore investigation sala barete n'aba forensic ba investigating barebe oresere eshanduuko egi kandi na nikigendererwa cyayo then to discovering turebe abantu bo muringo nkogwe ekibabire nabagera ki no bagendera. Whatever case it is, I don't think it is the right thing to do. But of course, for us as police, our work is to investigate, to find out who are the perpetrators and what were their motives. Turi kubyenda nibituteganisa tukabe twenda karuruki ihorere kandi kumuri kwesimba Ruhinda South nemwa emazire kutongozibwa nkisha za Rusya kandi hesimbire abantu batano abarumunadonozio mugabe kahonda amakuru akagasha kwa Ben Muhozi umurimi Toma.